bati. Jadolo maduong' mar kanisa mar Anglican Jackson Sapit obolo kwayo ne jopiny mondo mi owe tim mar wang'o makaa kod kunyo kuoyo ma ketho ber mar alwora. Koloso e chokruok mar kanisa Anglican ma Mbere, kaunti ma Embu, Sapit okwayo mondo jo Kenya oti kod lony manyasani e rito alwora kendo geng'o kethruok ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi. Sapit okwayo kanisa mondo obed e opara manyime mar konyo piny owacho e pidho yien ma ok tin ne bilion 15 kachop higa mar 2027, ka owacho ni kanisa mar Anglican nyaka sani osepidho yien ma kwan gi romo milion 3 e pacho ka. Tulipokuwa tukija tuliona uchomaji wa makaa, area hii ni kubwa sana. Tunataka kuomba hasa wakati wa teknolojia, tujaribu teknolojia mpya ambayo itatusaidia tupunguze ukataji wa miti kwa sababu ya makaa, maana sasa kuna njia mbadala ya kutumia vifaa vingine jikoni ambayo si lazima iwe ni makaa na kuni. Agenda yetu tukiwa Senate pale tunaunga mambo ya upandaji wa miti. Mimi ni committee member wa ya kilimo na pia mambo ya upandaji wa miti. Tunasema mpaka watu wapande miti. We are ready, Archbishop, to partner with you in any area, in any space where you think we can add value. Like now, I've seen you have a dispensary pale, unaenda sanati nimeona mijengo hapo. And this time we also employ nurses and doctors. If you feel like the government can assist in one of the areas, feel comfortable, get to us, you tell us exactly what you want us to do, and partner, ndio tuweze kushikana mkono. Because at the end of the day, kwa sababu dakika ya mwisho, tunahudumia watu wetu wa Embu County. Jagoro mungiro ne migao mara